Quanton any. They say, with your Maya Mokuya, Madania Mokuya. Asamo Bodi ayame asantoa Mikrabodua Sasamo ameken Trodo Nukre Trodo Minitro Order Edi asem na odenama baba wa abetwi bodua wie Me pacho misia be me Hey Ebia musia mema enti mumble Usia be me bi we Ewo nkoko your friend no attachum Reginald no your police ni they say we free police ni mko etu kwan ko Canada na me ne na wo onhwa akwa Bra sister nya botre fa itu America Usia ni ya be mu from the 2022 Empratwi mu na wadim empratwi no wo yere empatwa but ayire de ho no wan kan kire me oh montro no de bia masem ba ko pe wan kan kire me munni muhunu mu be hu science enso mu be kwa kodi akire anso ade awani anso atwiwadi afa no afa bodua fa snap ne kasa preko kan ho obikum anso atwiwadi obeka se wan kan kire me bataye den a obema owo yere de ube hu sign bi ba be yiwa wani ato free yo mitie ante ene me no mienu ye be wie so ndie be sibesi a mami mpacho man okai man wan kan woni ne tenas ednya asen mpacho ya nche ye ni be buso miensa e na anyemon mpacho na ya na no so ya na aden posulomotu ni Lydia woni dade yesese mai wansa ho no ya na mokọ ya na mo makonyem no ade na so peba no se wo ma no ah mpacho wan kanisa ntidi enti na 3 months wo kwa wo no eso nya na yire ne mewa na mpacho David kase enti menyam ka kire nse menyam ti mesre na mpese mehu na awofo ena o sene maami enni eha na ne papa de wa firim times na wo fie wo maami na ne na tenanya 3 months mepacha ena nyi bai mepacha ti nyam se mpese mehu ni fie enti on pese obe kire me ni fie no enti me friend mrebi ti all kasa ye kasa phone call no ena na all ka say mesi wo junction we so ena me hu sinto kan junction no ena me hu say kurasu mesi area say no ti mia me call ni fie na mra wo hu no na wo hia we no ba me ho oba Salome 3 months ni nyina oba Salome wo ba Samson eti anu kura na nka bibi nkire wo so onfa wo nko fie sister santro na sebe ema mu ni nkrofo kum deti sa antese no ya atwamu mumpe ayifoforo afoforo na minim no muboa woni be ma tana 3 months wan franco ni fie da ankleke wanka bibi ankere yo eno ba ofie 3 months na yeden na wotin so obesi John Shibe so ti me call me ya me call ni fie me kwa na me chimi bisa say mpacho me pedan ewo eha we investigate ena sister ni say edan enni ha and I'm so okay dem wasa wo fie de me fe pa nti ma betina ha bi na ne hwan na wa ha no so oni ni kunu ena am say na wo kunu ne hwan no so oni kunu e police na am so okay when your friend side check ya wo wakukuduro me ko enti me ye na me free be ma side check ya ukura akukuduro pa ni say na wo yire na wan kan kire me no say na me hu ya me say so unsa me ton ade enti achi de kroni so o me ko ho enti makọ wo fie e na o say ade enti me so no so ko wo fie no e no ko bisa say hwan na ba no so sister bi so o pedan no say no say e na o friend no say na say wa ba ha akomi fie ho ampa na me say makọ ho enti wo mu ana na say je no no nyina no wanyai ye de no kra ye bi eni ho na fe onyinso na fe hwi ni mu bi na enyinsen na ne say asata na nyinsen na ba wi me pa chan so o ka kire me say me yi a mewu be man it's na nyinsen ni wo hwa enti wo mkan say se si a me pese me ko wo me maame enti me pese me ti me ko me maame wo ko wo ye no na maame ka kire me so obetu kwan ko ba bi enti me nwa be 1 week na o se ye ntwa kola ni din
na me friend so mama so tu kwan me ne baby a wo koso na mama be film so me kind of so e na bra na ye me ntu akora ne din to obo ne mama bi na ba ni sisters bi kasa nim so no me kwa wo no sister bi na ba sister ne ne twin sister ti me so me gidi ye te wo ma na Mr. Papa ka kire me sa oni be ma na wo ye nim na busua fa na me so da nkoko baby aso me se mpa twan e na be ma ne ma me wo na papa ko hwehwe mo be no se a na wo wani ase de se hwe ti no esene se a prosini akotena Canada eno se a wo wani ase dindin se na maame na nya ne ba ne bra no na mse da bi o ne maame a na me si yo nti mia me ko hwehwe mu wo sa ko hwehwe mu munya dwuma o na me ko na maame ne se ne ba no na ni sister maame nwi ni sister ba na me si yo ene se nye nchen mate ti mia me kan so akwala ne hwe no enye papa on hwe akwala owo yi no ne mia o mi hia hwe dan amakon han no na ye 3600 o de o ma me half na me so me fa half so so na o ma me 1000 na me dem ko pay me di tu yae se me frɛ enti ya sa me nte ne nka me frɛ omfa minya fe bi 2 weeks omfa ko ne da na makɔ na adwuma mu me ko ha hu pɛ me ba pa no wa hia me adan me sa ebia me hia de se wo fa ko na me ma ha na ebi ode ama me sa me mpɛsɛ me ye gidigidi bia me mpɛ keke bia enti no onya wo hwɛ wo ba enti wo mu a na number no me frɛ na enko number no enko enti me ye na me ba online na me free me ko fa na ma enti ka mu na ofrɛ me video call na me na awe hin no se me ka se me tu kwan enti me ko na me na sa na ye tu kwan na de otu kwan ya won kra na o se a okwa brochi na me si yo waja prosi adwuma no ekwa brochi na me si yo nte wo mu a first no o frɛ na na ekɔ afa to me frɛ na nkɔ biem enkɔ kra titi wuro ma afọ akokoduru for pen enti se wa no obi ku twempre tumi nya akokoduru se me koye investigation kwa yere ho ekɔ tutu ne mrada ti se na wa ko kan esi edidi ne abɔja na so sa titi wuro ma afọ akokoduru for pa sai cheke kokoduru for pa simu pam ye na mi pebi ahwe na wa sesa ne number ka wo hwe de wo be ko na ye to de ho me tu abuya pragu wo hwe de wo di to ho na wo de be ko wo di be ko fie se me mi ti mi fie eti na Abraham pade bia na me ka se mana ya no mo hwehwe mu kunu mu fun so ne ade no ehu hia e be ma pressure me wa one policy ba ko me say so ba bi me bo ago se me ba ne de ade bi e be si abonten no emfa me ho me ti bi krada na me nya madwun se me pebi ati na ago di a me hu se true danger ago se wo ko hedi fakro true danger eti wo hwe die ne bi kan so osofuma hwe ne tua me na ka tro se enano Yesu asuafo ba kwatwa obi aso utwa na so to twene me da se ti me bɔ me japade ho ba kwan so ano no me nya bɔ ne koda David ye ni komo ba pa wasere me frɛ number ne nko ti madam Tom me amekɔ new station won kokɔ na madam fu no sa na ogre ube papa we na so ni papa e police no do driver ni kra de ube hu no eni asema kende kan ye no kore second what nkokɔ si police ni we ho hard driver fo enti me ka no so so we dey on kwa wonim na me say na me ye me phone na me so ni picture no so me na kasa be 3 days and I'm say na me me tin kan be 8 months and I me catch a brand so na me won a number but me phone asay enti na on san fa ma me no de ma na mini number ne so Timbembe say me hu say ni picture da ho investigator ana me ye audio man say me dia me mpene boni bia e dan ka aso akwala ni school fees ene ni boost pe nya hwe o me on hwa akwala no me ye audio ni pen o block me ana me sa pay different sim na me sa ye audio man say me sire na sa me kan ye nti ana me pana cho me hwa akwala na we dia dan ka na so be 3 months e free no pen o pe ma asem ka watu me ti mesre na o metu ya dan ne ka eno wasa block me enti ho no me sa ko na yere ho ena me ka try ne se mesre na me pana cho me pa fa nche me ni kunu awo mesre na me ne nka ti me pa cho nke se o ti ni kunu nka o de on che ne se me na sister no be ka kire me se sister wo kra de wo ye na omuwa me kra me nte ne nka awo oba ne nyame nhira na no kra na eha me na me se madam fa che me so me nyina na o se ya ono so nte ne nka ti wo kan na me so
And I menya ne maame number na. And also onim ne maame location. Hey. Ono ba no klot ya wade asin ko maame wo san wa trespass yako. Eh wani edino. And also onim oba onim na si location na see you. Sister ne oba we si me Ghana side chick hima. Ko side chick pa o wa kukudro se ye niema no. O hima na ba o. Side chick hima ya chin so mpan komo su ne o. Side chick fo nyina hima ba o. Grace Santo ankoko ye sin hima. Hey! Oba David. Wo wa kukudro oba sada hu sei. Boye. Meet you. Meje why feel me exchange number. Ti me friend number na enko. Ti be 2 weeks am say call ne wife for ti me sere no. What's I go help you? Number no. First, betenase. Go fine, transi. Si medu. Na ho me why? Hey. Na wo bi ya wo se be wo de. Na oni mi ko awo. Na wo di mi fi akwani aba. Ayirefo na ya na ebi mu abotre. Obapa ye tie o. Etusu ko wokra ho. Wosan ko wokra ne ho. Pacho me call ye no. Ana me so me sre na me de asem abetu nanim na manti bibie nti me sre pacho. Na de wokọ ho no na so ono nko nye den. Na se nko nye den. Ma ne ntra konwa nim no wonna. Why? Grace, ma wo ba ne ntra konwa nim no wonna. Baby, kotrem ate. Nadam. Ha. Good boy. Abraham Payan we biscuit ni biama. Pacho ti me kwa na mte me pacho we dey made ndik my me di dwane to ama me sre na ofa nche me ni kuna wo na me nti be ma ne nka me panacho eno so no kura wo ne nka sa na hwe no enye papa ofre no kura enko ono oba na ono so o wale ni so ofre be ma ne so enko na mse pacho na onya ne maame number maame eno so onim ni ma ne maame wo na am see you mate enti oje me number say obe 40 bibi obe frame me aka kire ah onya me nhira no enti me ye me frame number na me won so wo network nye papa enti me frame abe 2 weeks na number no enko na me so okay na me san try bi mu hese me kwa na opie kura kokoro nurse e wa ba still maintain nka na me so me sre na me pacho omunya ma me ne number kra na so oni ne number na me so ta fe na say ni bu ya afu asa afi ni bu eye fu kakra eye ne wife na se ni bu befu sister na ani mi ko atwempena wo na ade mi fi ahwede asa wo huru me de oni wo aka wo wani dindindi ka wo bepene kan fa de mo ne kure mpira no so ye na me so me panacho de me sre na me ye no say number no oni na me se na me pacho okunu to ye sure say won tene kana me na me menya number o na me yi phone na me number ne che no say oh ana sister me sumo number ni ntimi de me ntimi nya de emfa ma na me oh ana me ka cho say okunu no on hwa akwala no enye sa me de me no o say obeka kire na ase sequence me wonam kromo na number bi frɛ me obi amonisem hey I like it baby side chick hey mommy nanka me nko efie wow but wow, you do all osisa ne number just some person na oba no no kopa be ma ne ma wo mi nua ba ade bi wo ho ne ye de ye na nye ye da hey woni mi ko atwempena wo minim wanya kokudura bebo mama ne afa de odi mi fie yi kwan na kyerese yentie ti me na ma kroma na number bi frɛ me na me fai ti me fa na ye na se de na me so bi tad na me say osre me ne atawo na me simpa cha na me so si a me wo mommy me wo kurom ti me dru fie a me frɛ ti me dru fie be 10 minutes time pe na me frɛ me se mommy afa na me dru fie ena o so osre me a ne ba no onte ne nka afa di ono ama me ne se ne ba ne nya adwuma na me so wasesa ne number na on pesa akwala no behwe na wo de on ka so o yira na kira kwan because wo se sound number akwala ne me wo ba o awura me ne wa wo me number ni kwala ne hia bibi afre but wasesa number me tene nka me hu akwala so yare koda hospital me a but me person call the on send it kwala school fees and the feeding fee me ni problem bia na ne rent ma me ne say e dance mu nyina aka hu bi
And I'm sister dying card, the Mumiana Mitrio, but where dear me who send me trin and trin come in to show Biakra and country and children. No, then I was saying. On my own, Tafo back and you or Tafo. Okay. And I'm a many see you at intimate afraid be a mono, and I'm a many son no cray beatono. Now I'm be or way and obey man one tenant into on no I'm so mommy but today. Oh, mommy be a semi no miss you cemetery and train. To me, Bam the Bayan said, Be manimetria danka, no shaneba. Media me yani seeker be a dankano, and then a ban no besheno, and Nuntina mammy dabano. It's about ban, no ban say. Pacho me banny say, Be manitia. Or the picture by Me pacho you. Na Brano, when was the last time out in the Kasai? In the Kasai, no two quan when you say. Fancy 1 year mueni. And Okoye. Okoye in the Sikasen about. First one, my neighbor be send this 300 CDs. And a buy. And a second one also. As a prano mocochin is why we be a cranny. Second one or send this kind of so I say, or see 800 said me queen 7 BB and hen I'm screenshot to you no ni scar the asen kwa me sakwala yare ye no and I may ye audio man no say and kwa me the fan empty line so te che ya be some month no say sakwala yare no no ye audio and this is can buy ba akwala ni do mi sene ba me pa chan ono na be tu ni di pa chan na fe ya da bia na ne man tutu mu man onyi ni sa ma then say me nyini ni say or no wa ha na me frɛ kra na on fenta ma or ka bibia sisi a enya de a me frɛ no be 1 week 2 weeks no on fa call 2 weeks on fa call no age me a me kwa adwuma mu ho ebu a me call no on uniform zip da senti me gina police station mango na say so yi phone na no wa hwe no sa de ahye ho say on fa call no tell me kwa me de vim ko ha me say am fa mejo so na say obi o se je kota eduru. You don't know what to do, but oh, yeah, first, me and me, na my me am so big, me and me, my but oh, moi. Yeah, it's a number 8. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Yes. Oh, me, my. Hello, mama. Hey. Yeah. Pacho na to say. Nyame adu na wonso. Pacho me ho ye pa. Ma we dia mesra wada ruma wo. Ye frɛ me oso fo ma me wo hinini. Me ye adwuma kumase sompa. Na baba wa bi di nsem bi abrɛ me a. Me no me hu ani hu akire. Pa. Sompa kumase. Baba wa be ha. O se ye frɛ ne Grace Asanto akisi. Me ni mo no. O se one wo ba ata awo. Again, I hear you, Mo. Madam. Medofo. Or 1 year. Ayo. Or your wedded wife. Or one wedded wife. Yo. I'm not so no between no way. Yo. Okay, I call I'm not sure. I'll be man to pine. Or I man on your juma. My catcher send me from your pension. The thing I would say, Miss, I meet me was school. Polly, I'm never me mama bra me bre me hwe me ba no ko sakola ne ye me papa ba 4 years ni wani e kire nyina obehwe akola akola na emma okay me man nyina enti ade na wo ha wo be ma ne se oba o ye omra no ne nkasa ye omra ne dem obeso ne wubi oba ma no wo yire o dead wife ko oba ni fie ana me ka cho se me nko ba ni fie hobi oba no ware adon kwa na ne be ma wo a watu kwan on tumi ma ne on Obama no course and woman no o mano e chere na onye sika o de be mano adwuma no waja na o hwe adwuma fo wa kama ka bibia tra fe do wa to kom yo ma me ha wadwen bebre mpo a na wo de wunya mfomso bi asebe wo bo ye mpanifo na omkotwe ompra na uni obi ena o de hu nkire bi abekere why etimi ha yo awrade nka ho me da se nyame sra yo mami de onya mfomso bi awo so wo bi na wo so obehwe ne nana ba sa mami ni nya bia yemfo so no obapa abrante ekro no mfa ne foto nto so e na momfre no na yehwe woni Canada krobe so no so wo no o me mpacho me ni because me fra kra o mfa enko wa block me
oh se kura Canada for how abose e me mata dua de asem bebre wo mu oti abruchire ya dwuma sabre ya frɛ radio so na nkrofo kan se Canada se nye easy o adwuma ho ayedin mumi yenye Grace ede na woton no aton so mpaboa wo de kwa achi de meka kire wa ne se wo de ebo aboso se de ne maame kan obi wo ho a enye se bo apaye ene ma ne ntutom se de wono a enim se wono na wo ye obeto akora ne din a onim se akora ne ye ne ba no ene ma ye ye obehwe no by be a pressure na wo de ma no onya bi ma no tin wa block wo no because be out the pressure ko no so face camera abrochire no wo be kwa wo niam betutom ama no wo twa be CCS o anfa no hu se why settle afa de wade wo hu enye ize obapa mimi yesa mekwa abrochire mekwa bocho be si mi du lenda abonte so mi sui se ye tan wa ne du tu kwan me kan me se wo ma me tan wo a ene odi tu kwan because now it wasn't easy. Entino enye abotere na ne yire ho no sister enko ne yire obi ne de bi wa enya wo de yese ka no kreche dan fo nse dan fo agoro